ako imate preko 60. I mislite da morate šetati satima da biste sačuvali zdravlje srca, varate se. Kardiolozi sada preporučuju jednostavne vežbe koje možete raditi iz fotelje, kod kuće, bez sprava i bez napora. Ovih 5 lakih pokreta podstiču cirkulaciju, snižavaju pritisak i jačaju srce. A možete ih raditi dok gledate TV. Starije osobe često nemaju snage ili vremena za šetnje, ali to ne znači da srce mora da trpi. Postoje jednostavne vežbe koje jačaju krvotok, srce i mišiće, bez ustajanja iz stolice. U ovom videu prikazujemo 5 najboljih vežbi koje preporučuju i lekari. Kratke su, lake i izuzetno korisne za ljude posle 60. godine. Prvo, pumpanje nogu dok sedite, seated leg pumps. Sedi udobno na stolicu sa uspravljenim leđima. Ispruži noge ispred sebe i počni da savijaš i istežeš stopala, kao da pritiskaš pedalu gasa. Ova jednostavna vežba aktivira mišiće listova i pokreće vensku cirkulaciju. Sprečava oticanje, grčeve i formiranje tromba kod starijih osoba. Radi po 20 pumpanja na svakoj nozi, 2 do 3 puta dnevno. Posebno korisno ako dugo sediš ili si nepokretan. Vežba je laka, ali podstiče krv da se kreće, kao mala pumpa za tvoje vene. Drugi sklekovi uz zid, wall push-ups. Stanite ispred zida, oko metar udaljeni. Ruke postavite u visini ramena i naslonite se na zid kao da krećete u sklek. Polako se spuštajte ka zidu savijajući laktove, pa se vraćajte nazad. Ova vežba jača srčani mišić, ruke i ramena, ali bez opterećenja zglobova. Radite 10 do 15 ponavljanja ujutru i uveče. Savršeno za starije koji ne mogu da rade klasične sklekove. Telo se pokreće, srce ubrzava na zdrav način i nema rizika od povrede. Treći, dizanje nogu dok sedite, seated leg lifts. Sedi u stabilnu stolicu, leđa uspravna, stopala na podu. Naizmenično podižite jednu pa drugu nogu ispruženu pravo, držeći je 3 sekunde u vazduhu. Ova vežba aktivira mišiće butina, poboljšava cirkulaciju i jača donji deo tela. Odlična je i za zglobove kolena. Radite po 10 podizanja svake noge ujutru i pred spavanje. Možete je raditi i tokom gledanja televizije bez ikakvog napora. Lagano, a efikasno za krv i mišiće. Četvrto, stiskanje šake, hand grip squeezes. Uzmite mekanu tenisku lopticu ili gumenu lopticu za stiskanje. Dok sedite, jednostavno stiskajte i opuštajte šaku u serijama od 10 do 15 puta. Naizmenično menjajte ruke. Ova vežba poboljšava cirkulaciju u rukama, jača pritisak šake i smanjuje stres. Povezana je sa boljim krvnim pritiskom i manjim rizikom od srčanih bolesti. Lagana je, ali daje izuzetne efekte. Može se raditi bilo gde i potpuno neprimetno. 5. Rotacija skočnih zglobov. Ankle circles. Sedi udobno, podigni jednu nogu sa poda i kruži stopalom u smeru kazaljke na satu 10 puta, pa u suprotnom smeru. Ponovi s drugom nogom. Ova vežba poboljšava pokretljivost zglobova, sprečava ukočenost i podstiče zdravu cirkulaciju u nogama. Posebno je korisna za starije koji imaju problema sa proširenim venama ili koji dugo sede. Lagana, ali delotvorna, kao fizička terapija kod kuće. Ne morate ići u šetnju da biste ojačali srce i krvotok. Ovih 5 jednostavnih vežbi možete raditi dok sedite i one čine čudo za vaše zdravlje. Nema izgovora. Ne treba oprema, ni prostor, ni kondicija, samo malo volje i nekoliko minuta dnevno. Započnite već danas i osjetite kako vaše telo i srce oživljavaju.